clear tu te in zavain kum thar chi bai ule pisil siam thari kania Tunhnai Chanchin January ni roka changa ni som pakhat inkara caution rong bol na Chanchin ni longai thlang u kumsang hi som ni panga atan caution office ahona ni le ta January ni sari thole ni khan Mizoram Baptist caution chuan kumthairatan office kai ni matsaber mangin office an hongchan le ta BCM thoktu mun sang sanga Christmas le kumthar manga jin chuak tele mani mun lama hote po in office kai ni matsaber hingai poi mo in an ron ho kim thei veka thoktu te zinga dam lo na wanga kal thei lo diu ti poi mo akal te ti lo chu office an kai chhle Office Karchan ni hian headquarters office Serkona chuan Reverend Dr. Arlal Biakliana General Secretary in Devotions mangin thoktu te lom na le kumtharatan du sakna hlanin fuina thu toya soya thoktu te atangin Christmas le kumthar mandan report te ngai thla kani bok headquarters office ba ka aizo le longtlai executive secretary office te field headquarter le mission station a thoktu te le department changchang ten an office hi hongin thapa nga yan chunzom BCM Noaya thoktu ten inhlan tharna hunan mang Mizoram Baptist caution thoktu te chuan January ni riat sanghi somni pangani laini chumadar som pakhat le achan ve khan inhlan tharna hunan mang lungleya chuan headquarters office Serkon le lunglei khopui chunga caution zirna in le office achang changa thoktu te pawala inhlan tharna hi BCM hall Serkona anneya Upa Dr. Ramzava, Director, Medical and Health Department in Inkoma Kaishwaya, Pisilal Ompui, Principal, BES Serkonin Pathian Thu Chiarin Chongchai na ane nuwa, General Secretary, Reverend Dr. Arlal Biaklian and Thoktu Telom Nele Chibay Book na soyin, BCM din hunle malak na tlang puy tarlang bok. Department changa kalte in siar nele in mail siya tirna upa kelal ro nuwa Director Finance Department in aneya Hetim Baptist Printing Press Serkon Baptist Higher Secondary School Serkon tenhe na tangin special item ngai thak ni in Reverend Dr. Lazar Liana Director Communications Literature and Printing Department in Balsom Chongchain in Khoma Kharani hehuna hian headquarters lungleya thoktu mi zathum somriat zetan tel theyani Hemini vekhian aizola po Baptist Center Foklena inhlan tharne inkhom nein thoktu mi somsari chuang an kal khoma Reverend Dr. C Vanaldika Chairman elect BCM in Inkoma Kaishwaya Reverend Dr. Bilal Ramthuna Vice Principal AICS in Hunsera manga Executive Secretary Office Staff le BLS Staff le AICS Staff ten special item ti in Reverend Arlarin Tloanga Executive Secretary Aizolin Thucha Asoi Longtlaya thoktu depo in BCM Bazar Hola inhlan tharna hi mangin thoktu mi somruk zetan kal khoma inhlan tharna hun hi Longtlai Area Development Working Committee Chairman Reverend TC Vandalmal Soman Kaishwain Rongbol tu Kelal Kong Dika Councillor Baptist Counseling Center Longtlai in Hunser mangin Reverend David Lalmal Soma Silo Longtlai Not Bial to Pastor ne na tangin thutsa ngai thak ni in Christian Hospital Longtlai thoktu te ne na tangin group zaile Tangwal Oscar Zai Ming Thang ne na tangin mal zai rongbol na ngai thak ani bok Reverend Dr. H Lal Thamwana Executive Secretary Longtlai Area ne na tangin fuina tho ngai thak ani a thoktu te inhlan tharna hun nei ani nowa Reverend Fan Ailal Nunmuana Chaplain Christian Hospital Longtlai in Malsom na in huna kharani Hengbaka hian regional office le mission field changchanga po field director te kai shrine in missionary le thoktu ten he ni hi ursun takin nan mangani Missionary Day manani Vo in January ni som pakhat sang hi som hi panga hi Mizoram Missionary masaber lo thlen champa phak voiza som thum pakhat na Missionary Day ania Kumin Missionary Day thu puyatan lalpan thil ro pui takte min ti saka samza som hi paruk chang thum ti thu manani heni hiram puma manani theinan Mizoram Sarkar chuan Sarkar chol state holiday atana puang china kumina po Sarkar chola puangin kaushan chang ten omni khamin roinen hunan mangani Missionary Day Zingkara BCM Headquarters Office Kot BCM Monument BCM Headquarters Shuai tu te Pastor le twal chung kaushan chang changin upale rongbol tu te kal khomin zofa ten chanchin cha kan dona wang le chanchin cha awanga chandam na le mal som na kan don te thar chungin pathian ne na ursun tekin lom thu soin hunan mangani Hemi huna hian kaushan tina pathian biak in khom ne ni in thupui thansa lalpan thil ro pui takte min ti saka samza somni paruk chang thum ti mangin thu changai thla kan nia chonhulama pathian fakazai khom program te siamin tlailama Missionary Day lomna roi kil hawani zanlam in khom po Missionary Day lomna program man chunzom le ani bok
Missionary Day ya hian headquarters ashwai tu te po in kaushan te som na changin kaushan shanga hunan man puyani January ni som pakhat sang khat zariat som kwa pali ya zo sap missionary masaber sabu pale pu buang ate chuan sai rang ron thlengin mizoram leilung an ron rapa aizola kumthu man nuwa march ni riat sang khat zakwa pathuma baptist missionary society terin mizoram chimlama an ron lut le a sirkon lungleya hunan khwarta ani Chanchin chalo thlena changa kumzana gospel centenary chu sang khat zakwa som kwa pali ya mizoram puma ro pui takin lomalo ni a kumsang khat zakwa somriat pakwa a Mizoram Sarkar chuan kaushan pahni Presbyterian Church of India le Baptist Church of Mizoram tengin na angin January ni som pakhat chu Missionary Day ya puangin heta chang hian kumtin January ni som pakhat chu Sarkar chol Missionary Day atan alo puang chhun zom ta zelani Mingo hnung film tlangzar anita Kumsang hi som pakwa Mizoram Baptist kaushan ro rel na sangber BCM Assembly voiza somni pathumna BCM biak in veng lai ani chuan Mizoram Chanchin chalo thlen dan documentary film buat sai ni se Communications Department in lo bo zui se tia arel angin hemi kumsang hi som pakwa main ni som pathuma Communications Department Committee chuan rel zuin ati hlotlin dan tur angai tu ngala kumsang hi som ni July tha khan documentary subcommittee din halin roman na shang te siamin Communications Department Committee ya clear hole ni in malak chau ani don lai takin kanrama chipui COVID-19 chileng awangin engmati theile malak theilawin a omta a kumsang hi som ni pahni kum top lam COVID-19 chipui in min kyan santak nuwa changin malak chunzom le ania Department Committee in Mopurna apek subcommittee department 1 film lamaton shia nei to te thopui turzon ni se ati angin M Space Production pumal soma fanai thopui turasomin tho ho na thothlung ziak fel anita ani subcommittee chuan ruang man na shang te chiamin script ziak turin pusilal engkima senior production assistant ruatin film chanphung screenplay ziak turin UHP la rem tluang le a film hi chong ni English le mizo mangtu te ta na en thei tura buat sai turani awangin Chongdanga a script da turin upa doctoral chan himafan chun ruata ni bok he documentary film buat sai na atana sul sutu le malatu atan silal matsuana manager audio visual production surat ni in ani hi film director atan ruat ngala ni bok February ni sompali sang hi somni pathum ma changin film shooting hinei chan ni in January ni sompani sang hi somni paliya zo felani he documentary film hi Mizoram chunga kaushan hun ma chen khatte missionary ten sul nu an nei na Mizoram hun kil khor tak tak India le Bangladesh ramri te silchara kan missionary ma saber ten hunan khwarna te Arunachal Pradesh rongan lo bol to na ate ti ani Subcommittee in a laurel angin sa pupale pubuang changtur te hisap ngi manni se ati angin UK atangin cha chawan niya sa pupa achang hi marlam zo sa puloi ta tupa ania pubuang achang hi mizo mak pani in shooting po tlong tekin nei ani he documentary film alo hlotin theina na thale zung sumle pai le ngai tuana seng tu zong te chunga BCM chuan thinlung takin lom thu a soi tak me mewani he documentary film hi January ni som sang hi som hi panga zirtop zana BCM hall sirkona vanapa hall aizola le CYLA hall longtlaya te arwalin tlang zarani headquarters area hian BCM hall sirkona general secretary Reverend Dr. Arnel Biaklianan tlang zarin aizol area vanapa hall Reverend Dr. C Vanaldika president elect in tlang zara longtlai area Reverend Ephraim Din Moya president in tlang zar bokani January ni som pakhat sang hi som ni panga chundar som pahnia kaushan mi puite adu apiang en thei turin BCM khonwar YouTube channel a da ania hemini tlaidar thoma LPS 12 le zonet rin na ate en thei ani bokang KNP winter camp neyani Fellowship Department in Planning a anda le ruamman na ansiam angin BCM area shang aizo longtlai le headquarters area at the winter camp neyania headquarters area January ni rukle ni sari thojan le thole ni khan KNP winter camp so hetim komzola nei ni in thojan zan le thole zanria kin January ni riat sang hi somni pangani lai ni khan an swaka he winter camp hi lunglei khopui chunga KNP unit te ta na buat sai ani angin unit somni pakhata tangin members a somriat chuang zetan tel theiani Nula Kelaram Thiang Himi KNP promoter in Sibai Book na Suin, KNP leaders trainer po H1 Sang Puya, po HP Larim Tuanga, Nula Si Larim Kimi, Puro Sang Avandiao, Pro Pastor Kelal Shiat Puya, Pro Pastor Vizo Nun Sang Let Langval Laram Hunapatswaw, the resource person ni in, no pang titiam til shang zirtir na anne ba ka Bible study te anne puibok.
he winter camp a hian no pangte in fiam na le in ti hlim na sang sang nei poyan nia hi ba ka hian topic sang sang environment hum hal rui hlo that lo zia in zirtir na te nei ni in praise and worship le glow party te buat sai ani bok no pangte nuam an ti in an hlim hle KNP winter camp hi Aizol area a November ni som ni le ni som ni pakhat khan Murray's resort a hloting taka nei lo ni to a December ni thum le ni ni khan longtlai area a po buat sai alo ni to bokani NEICC Hwai Hotin Northeast Church Leaders Conference neyani Northeast India Christian Council Hwai Hotin Northeast Church Leaders Conference January ni kwa sang hi som ni panga khan Riboy Synod Conference Center Nongpo Meghalaya a neyania India Mart saka ka ushan shang try to mi somngat chuangan kal khomani chumhalama NEICC President Reverend SR Khayan meeting a kai shuaya Reverend W.C. Kongwira paper buat sai responding together to challenges facing Northeast Christian today ti zir hawani baka Reverend Nelfakzwala Vice President NEICC ne na changin tanong po declaration ecumenical identity and commitments of Northeast Christians ti thu ngai thla kani chonhulama soi ho na hun mananiya lok tekin hunan mangani he conference a hian BCM changin Reverend PC Lalnunzira Regional Director le Reverend PC Laropuya Bialto Pastor Shillong Pastor Bialti Antilani Higher and Technical Institute Mizoram Hetim Higher and Technical Institute Mizoram Hetim Chuan India Rampuma College Chale Chalaute na nag assessment and accreditation first cycle to December ni som pani atanga ni som pathum sang hi som ni pali khan indigna anno paltlang to a December ni som ni sang hi som ni pali khan result it so ania Grade B plus 2.68 CGPA mu in Mizoram Sarkar Enkol Nilo Private le Self Finance College zinga nak accreditation nei masaber alonita ani Hetim hi kumsang hi pasari khan Baptist Church of Mizoram BCM Enkol na hnuaya din ni in Mizoram University hnuaya affiliated college zinga pakhatani tuna hian campus munnuam tak nein komzol puk puilung leya an omani Mizoram University hnuaya undergraduate course shang BCom, BCA, BSW, BA English, Philosophy, History, Psychology le Education zir na te a omme kani. Ramthim rongbol Chanchin lo ngai thlang o kumsang hi som ni palit chunga BCM mission field shang report kan hmu theite kan hantar langange chakma mission kumsang hi som ni palit chung khan ring thar zathum somruk pani nein kaushan thar fellowship house fellowship panga dinani tundin huna bible lelin thok hatna chu zo fel ni to in read and review committee te en mabak buli jopa Ezekiel Isaiah Jeremiah telo amin content check nei pui ngai hi busom pali an la nei Jharkhand field kumsang hi som ni palit chunga rongbol na report lang pui Native workers le field committee thatin nei ani a thoktu missionary le native worker te pualin retreat nei ani bok tin missionary ten thatin outreach ministry an nei china BCJ ka ishwaina bu buat sai chu zo fel ni to in kumsang ni som ni panga atana literature committee shwai tu tur te po than fel ani to bok kumsang ni som ni palit chungin tlo tu pol pali an neya boys hostel thar honani ba ka kaushan thar pathum le ring thar baptist ma changzala yan nei bok Sikkim field kumsang ni som ni palit chung rongbol dan tlang pui direct evangelism panga rongbolin gospel outreach ministry leadership training seminar music ministry le adang te mangin rongbolani ringthar baptist machang somthum panga le kaushan thar pakhat dinania warkem voi khat le field lo voi ni andong Arunachal East field kumsang hi som ni palit chungin outreach program hun shanga chumthum nein Mount Carmel English School pasiga ta recreation program zirtir to pualin an neya gospel program zirlai to pualin mananibok Adi Baptist Union Circle shanga le Evangelist Training Association shanga Evangelist Leadership Training ne puin field director quarters thar pathian ne na hlan na le thoktu chung kwate ta na retreat ne yani bok Jubilee Bible School zirlai parial chuan diploma in theology chhata ka zovin bipathomin BTH anzir zoma pali hi Adi Baptist Union hnuaya evangelist tan lak ni in pakhat hi mission interest group hnuaya evangelist tan lak ani bok
Mizoram atangin work camp field visit conference mangin group sari kalin AICS Zirlai Paruk Practical Ministry na yin an kalbok anong bol na peng pakhat point 30 na po kalpui chauzel ni in Chanchin chashil na poimo takani kumsang hit somni palit chung khan ring thar zathum pani le fellowship thar pakhat dinani North India Mission Field Thoktu te Pualin retreat le leadership training Chandigarh Gorgan le Haryana ani in Thoktu te Ankal Cha in Lok Kha kan ti hle anrong bol na peng pakhat puan chui zir na po mason zelin tuna hian panipat Zirakpur le Chandigarh te hlotling takakal pui chau me kaniya zirlait pon chatakin an zirlai an zirzo the baka Chanchin chashil na poimo tak pakhat ani zel theinan kaushan hauten chongchai pui chunzom zel turin an somani kumsang hi somni palit chungin North India Mission Field ta kaushan thar pahni House Church somruk panga le ring thar baptism chang jang hi somthum pathum lai an nei bok MP and MH Field December sang hi somni pali khan mi inphal mi malle kaushan te hne na tangin Christmas man na tur sum engemo zat donania field chung kaushan chang changa simdarin limle dam tlang takin field chung kaushan le fellowship chang chang ten roi puinen lim takin Christmas an mang kumsang hi somni pali chung in ring thar baptism chang za pasari le ring thar fanau hlan zat somni pakwa nein awain za somthum parokani Assam Field January sang hit somni pali khan thoktu ten mani area chawa in han tharna nein August kha khan field huapin thoktu chung kwaten en retreat patki Julia neibokin lok tha kan ti hle field chung school pali ten formation week chatak le lok takin an man ba ka Christmas le kum thar program ma ni mun chewa mangin missionary chen khat te speaker a so man ni bok kum sang hit somni pali chung in pathian in ring thar baptism chang zathum somsari lai pe ani Other mission be Kumsang hi somni palit chungin kaushan thar pani hongin Other mission bi a hian local church somparuk an ommek May thla khan Sunday school teachers training nein October thla khan workers meet hlotling taka manani bok AGS mission le regional director tentlo in thoktu tenen income ho na hun chatakan mang Other mission bi a hian January atanga December sang hi somni palit chung khan ring thar baptism chang mi somni nein area hwa pa baptism ma program munhia buat sai ni in mi pasari in he program a hian baptisma an chang bokani Arunachal West Field January atanga December sang hi somni palit chungin ring thar baptisma chang jan hi somthum pani nein ring thar za somnga an target line mi somriat pani line an khomani Christmas le kum thar program po chata ka mangin twal chung kaushan chang changa thoktu te speaker ni in hunan mang January ni riat sang hi somni panga tho chan ni khan Midland Education Center 0 a thoktu te in hlan tharna hun mangin capital area a thoktu ten January ni som pakhat sang hi somni panga a an mang thung January ni som pani sang hi somni panga pathiani hian NBCC compound fellowship shwai tu thlan thar te hlan na income nein presiding minister a field director an mangang Bengal Field December ni som pali khan missionary ten advanced Christmas hlim takin an mang Kaushan chang changa Christmas carol man ni in kaushan ten lok thla kan ti hle December ni somni pani khan kalchini biak inter chu field director Reverend H Lal Engmoy na hong December ni somni panga khan kaushan hoden Christmas program lung taka mangin tlai lama royan che ngalani BCNB buat sain evangelism program musical night chu mission compound bir para a mangin bir para le a che vela tangin ringlo mi zaruk bor vel kal khomin gospel track le pathian thu shil nan hunan mangbok one tree manga kan rong bol no po pathian in mal somin zirlai paruk ten and course zirzavin call le certificate pek chewan ni ring thar baptisma mi somruk pariat nai nan sang Chipura Field Kokborok labu revise mek to print to rape fil to ni in February sang hit somni panga hian zo fil base ni missionary chung kwaten duluk ma advanced Christmas him taka man ni in kaushan le mi mal ne tangin Christmas thil pek lu tak tak don ani ya kaushan le mi mala semani bok December ni somni pakhata changa ni somni pani sang hit somni pali khan Hawaya Bari Church Centenary Ro pui takin an lom kumsang hi somni pali chung in ring thar sang kha zathum somli panga nein kaushan le fellowship thar pali an nei bok field visit le work camp chum som don ani bok Baptist Masihi Mission Direct evangelism mga rongbolin voiza camp crusade nei ni in ring thar sang kha zathum somli panga le kaushan le fellowship thar pali lai din belani bok Hindi tangin Sunday school zirlai bole chong chang chang chili hla omna sangati hlabu buat sai mek chu chut zo che pani ba ka Roman horopa da telani bok
tual chung kaushan le bial chang chang atangin tum som field visit le work camp dongin kaushan le mimal hnen atangin Christmas thil pek hnu takan dong bok heng thil pek te hi kaushan le mimala semani Arunachal Far East Field Missionary le evangelist zongzong te outreach nei ani khoshan chana chumli lai outreach program hi man ni in damna changa testimony puang pali le baptism chang pahni an ombok seminar le training hi chum sari nei ni in shrine to seminar vocation bible study committee system training le music training te ba ka leadership training te nei pui an ni bok Wanjo Baptist Church Association nen tho ho na thu thong zia kani thok tum chamera nulal arla road changini in headmistress church langalani yanlo English school a zirlai zathum somli le hostelers an hi somthum velan om Samaritan Tailoring Center a mi parokin puan thuyan zira thadakin nan zir tlan theibok tuna hian rami marina enkol mek Baptist Church namsaya DLNBCAU departmentan quiz competition buat sa ini in kaushan sompan hi antel Music and Media Department tibuat sayin DLNBCA chongchai shrine bu masaber jutlang zar ni in rowing market a Christmas carol hlum taka nei ani bok Arunachal Far East Field a hian thok tu missionary le native worker tinin anwai mi somli panga omin kumsang hi somni palit chungin ring thar zan hi somriat pali kaushan thar pahni le biak in thar pathum honani bok Khatizong Tunhnai Chanchin January ni rukle ni som pakhat inkara kaushan rongbol na kan ngai thla ka kan clear ho the te chu ni e